Svako veče nekoliko mladića obilazi kasarnu da azilanti ne bi tajno bili preseljeni u Rumu. Naša ekipa prisustvovala je takozvanoj patroli. Kao što je bilo u Banjoj Viljači, tamo je bilo protest roditelja i tih učenika škole, gde čak deca nisu pohađali školu, tako da je skroz besmisleno da premeštaju te iste azilante ovdje u našu kasarnu koja je blizu škole. Grafiti sa porukama protiv stranaca, poput "Nećemo azilante", "Bezbednost građana pre azilanata", "Bolje sprečiti nego lečiti", ispisani su u strogom centru grada. Nema ih puno, pišu ih po mraku i ne boje se policije. Slogan kampanje pokreta Naši idi rode kud te noge vode još nije osvanuo ni na jednoj rumskoj zgradi, ali će sasvim sigurno i on biti ispisan ukoliko na sednici vlade u četvrtak bude doneta odluka da azilanti budu premešteni u rumsku kasarnu. Većina građana Rume nije spremna da svakodnevno u svom gradu viđa strance. Mislim da država nije rešila taj problem sa azilantima. Morala bi da ga trajno reši, a ne ovako ad hoc. To ne dozvoliti nikako. Mislim da je kasarna u centru grada i da će to remetiti mir ovih ljudi. Ja se protivim tome, nisam uopšte za to. Predsjednik rumske opštine uveren je da to mesto nije potencijalna lokacija za azilante, a za članove pokreta koji šire ksenofobiju nema reči hvale. Mislim da su ipak oni u Rumi i uopšte u našoj sredini jedna minorna grupa kojoj možda upravo pridajući im ovakvu pažnju i podižemo rejting. Ukoliko se donese odluka da se tražioci azila prebace u Rumu, iz pokreta Naši najavljuju mirne proteste sa građanima Rume, ali i blokadu kasarne, kako bi se sprečilo njihovo useljenje. Aleksandra Janić, Prva televizija.